notice window buming tabi punumpu taramna okchabagalorina ko girakta ngasigi news analysis naina bidam tabi ko election beribasi Paojel Chaoba the frontier Manipur gina executive editor ni aduga verify journalist hairaga sumyam na khangna riba dugumba ko yoja Paojel Chaoba ni oja bu taram okchari ngasigi koina Manipur da phongiba local news sing se naina dri mang da koina mang da pakat chaning basi Manipur gi mapan da phongba national news sing da over Manipur paw sing ai khar kangat chage adu manung da paw amani lokat chage ahan bagina Times of India the 3 years jail rupees 2 lakh fine for illegally renaming place in Manipur Haibama. The Hindu the Manipur violence CBI files are sit against 7 in Bishnupur Haibasiga. Kogi smaina maruiba pausing wena mapangi news in the pangi aduga atopa news Deccan Herald na cookie group opposed to assembly resolution to revoke ceasefire conducting NRC in Manipur. Haiba aduga atopa mana business standard aduga PTI da will provide relief to Manipur, Bangladesh, Myanmar, Mizoram. Anas maina pau thamne da maris taina pukhaning ba pau siya kogi 3 years jail rupees 2 lakh fine for illegally renaming places in Manipur. Haiba Times of India po si matang da oja Paojel Chaoba ko iba motse karine thabibi abagi masigi pau se hoi kogi Manipur da lebe ji kama makhal gi law and order haija batare masi si kamai kama mong da control to rige kama mong da miyam na punsi amadi miyam gi property akhoi gi akiba leitana leirige akhoi gi lojing loya da leba jingya da leiba mafam sing sida hujikan kulai macha achobana tana bom top yauna landai ba matam oiba natra hujik leba matam je khoi gi community ani segai na leba matam natra khoi gi amana ama at loggerhead size batare amana amada akhoi gi lan chathaba matam ma oibane sidisida lamamada leiba magi miyoibada phangiba natraga constitution na piriba mi amada piriba magi right haiba taina mase kyamna ngakpa ngamingi haiba question du waine kudamoina haiba kanda atopa koi chingim phamda changuba mi myama leida myam yawre pharaga pugiba khangdo myam su yawre adagi video dum tholeidune koi education to wa hat pokot pa am tamthin hat pokot pa myam urabane adu taragadi machine krama makhalgi akhoi gi system no jik leise mi bu suman ta punga hat pe abra adagi boom ga punga kamna be abra adu akhoi ji lebe stage kai karma state no akhoi yamna enaki oba akhoi gi tamthi ba mong magi matam ma haija batare haibadi community amaga yam tamthina amagi amada sokna na to matam ma haija batare adu taragadi sigi hana mi halei ba phar kan tor be pulle ba boom kapsali ba singje sigi mathata hana action ma lakot pa mathau ta dabra adu kyam ngamgrege hoi CBI na case khada hoi charge sheet file tawre haibugumba adagi case khada koi gi linthungan mi koi case gumba sigumba da mi khara phare haibagi keno khadil leigre adubu mapung oina koi gi makoi da charge sheet file tawduna koi gi hekta dandi pidana haiba tare masi ji yu udri bai tare oi tongan ba case me amada koi gi CBI amadi atopa mogi investigating agency me am haja batare NIA su kusamna case me amalo kholle haibadim tare koina khangri case me am haidare manung da sum tam sum thigala kan sida akhoi gi uda mom da investigation ju tawri na hai hoi adu gi su pawale ngoni adu ai lasting point ti hoje ki haiba kudak ki wena su natraga akhoi u phangmada kyam phajana khoi je ngak senbirage natraga aran matori mido mona kyam chera kyam phana phangage haiba kan dune
mi hala bo chirak phangwa si pang u dre jab ta pha pun ba leita ga su kar ju Times of India paliba say 3 years jail, rupees 2 lakh fine for illegally renaming place in Manipur da lena ko maming matha sing hongbo sing se khona fine ta ni haibane ba say adu lupa la ni fine adi dari masi oithok ya ina lobi bara lawi adu jagi ba motom da uze adu reality di yengna se ta cookie myam loina mak sandel ha tengok pal lei sing akhoi gi chuchampur rom do le jagre pherjol lungjo kang bu pi hai ta sidai sida kar makhal gi khoi gi maitai officer sang bu le ri yari bra akhoi sang bu yadre moju kum da bu yadre this is fact ata di law se kana enforce to na ha question ma le ya ikui de chuchampur da akhoi gi irang yam kan ba thoki bu kan da national flag ka se yamna phasda mo mo to kan to dun me an mai tha na khotn to riba de gi DCSP district amagi de mo mapi ma pa do ni deputy commissioner superintendent police amane administration amane hoji ga haibu hongi level area sing mo ngak to ni district am pu do ne district pu do ma ko ani do district to laingam dre alta ga di law and order kana enforce to do alta ga di hoji haiba cookie community de mo khana adoi da mo machine phama kan de kam ko regen khala si mo su jam pro lam ka an ko ren khala si or something ko ren khala si adu ta di kana na chala ko pha do no je ko lam ka ko si hai ma hai si adu ta ga di no me police station chala set la ka na no lupa la ko ani kya no ji fine do kya no mai la lupa la ni fine ta do re du ga no je hi je le lo ka na ma du potu bu huji le film ji de bu oido ma le resin question di who's going to bail the cat have ne pare order the pb ram yam pare ko maybe in some interest leba ki interest hybrid se higher se however madu enforce to kana no the shin to do bra sp to do bra animak lebing ngam da kan sida aduna madigi issue sing di ta seng hare kan di hayeng tung da kai wor pugno have khangre huji le pm mi hala kan sida makori mela kan sida mai thara kan sida india flag lo sila kan sida madugi matang do phajna investigation sabang ngam dingai sida som da akoina wari sana kan lepung phama kan sida kenam haibu kan sida adu phaba ngam ni haibu question di oi wahi da budi am phajana masu ye adu practicality namle aduna tawbada di kitang implement tawbada di huji kibile film se kitang wa rain man thamjage ala madam state paw makaka national media da pong manipuri paw makak PTI dani Minister ke Sabdangan Mizoram Assembly that will provide relief to Myanmar, Bangladesh, Manipur people. Anas maina thame aduga Home Ministry ki report matung ina maru ainam kogi kano dagi Manipur dagi mioi lising mapan ka chani nipunipan aduga Myanmar dagi lising kuntra ditu ka chama ga hompuma thoi aduga Bangladesh dagi mioi lising amaga chama homputret adu maru ina Manipur dagi kogi mioi lising mapan ga chani nipunipan aduga Myanmar dagi lising kuntra ditu ka chama hompuma thoi si koina kogi protect tawgani haiba Mizoram Assembly da Minister ke Sabdangana thamge wafam se Manipur ka yamna relevant oibanina sigi matang da ojagbe ba paw sikari thambi da magi politics haiba se kansida akhoi seven sister states haiba tar akhoi north east ki leriba states sigi sida akhoi India ki leriba akhoi chicken neck ki mapan da leriba sigi Hoi, India is tongan mpham le ko moi South na Dravidians the North Indians mama akhoi gi Aryan gi du na moi ju kam le Kashmir rong gi na mathak le bi habudi India is tongan ba magi kenom le jeri haijab tare mo gi politics le jeri no based on mo ju race caste and creed haijab tare aduga akhoi ju notice ju specific object khale maram de akhoi je mongolut overrace amane smain tawna mapan da gadi akhoi je mina du kan hainai ga na gam to report amane but basically amam da yeng ta de akhoi je saman na yeng brand khalen khan jawda haibadi for example masakhang da mim da di manipur le ta ga su mapan de lakun pa mana ma se mai te ra ma je kukira ma se nagara se heta distinguish to ngam dong na te kala kana khanga kan sida tona tina kan se khang da wai ni aduna masigi leiba socio-political factors
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯖꯥꯂꯤꯡꯒꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯁꯣ ꯖꯥꯂꯤꯡꯒꯝ ꯕꯦꯁꯤꯀꯂꯤ moina pamse keno Bangladesh amadi India Myanmar daleriba akogi kuki mayam jo community mayam haidura si mayam sigi pulak oiba akogi moisu lam ama pame kaina moi imagine tawjari so Mizoram haiba lam the majority di moinin sen hai ka de Paojel contrast wariba Manipur da NRC sanarani vitop sing khanto kanina kanari manusida tanana yamna relevant oibina jagi boy pauda na thamani jagi haiba khana ga dawsi kaino hakanda akoina tang pame hena yabra question am su leiri ko akoina nahan Nagaland da su hai sine akoigi Rising People's Party hena kai John Naga har kem hai mang ko man hai akoi chief minister se Manipur chief minister ka tante Nagaland chief minister leiri adagi Mizoram chief minister leiri akoi ju tongan be as a people akoi ju as a community akoi ju hopes and aspirations me amle Naga ju moi kukna le menam leiri greater Nagaland gi wakhalon me amle huji India ga sis pha tonai ni aduna adum hingi adu hekta koi amane ta pame haina akoi gi amane to hai bisidi yaroi haibi yam open noina thamgren Mizoram su chamane aduna sigileba geopolitical situation kharam su lein ko notice ki haja batare Mizoram na hojiki leba Mizo singi akoi gi Nagaland na topa community gi Manipur si tong tongan akoi anium su bagi aduna sigile factor sing sida yengkan sida di aina sima pame haina hai ta ga di masina akoi gi thangnari ba mi sing si kana kana kai shock ke haiba su loina yengna ma thau ta ne thaina akoi na without territorial bound limits kan haiba matam du akoi na Manipur gi lam inchi ma pitok pe yaro haina mayam na yam chawno kholaw lo kan sida achoba akoi gi hesitation tawi if I am not mistaken madi history de le horone adu itara ga di hujik haiba Manipur gi hujik le film se coin taw akoi gi lebak se setok na rabra community any shana ba kan sida lebak se setok rabra Manipur gi ngamkhai kai ba yaroen hain lawje akoi gi hujik haiba ngamkhai gi issue lakbra laktabra reality de check we need a reality check hai tar yeng se akoi mai teina ching da ka ba ya ba film le ro hujik sa kuki na sunu kundak ba ya ba ata ga di ani se akoi gi chekai na gram hai tar si de fact ne ko aduna learning point ti adugumba reality de base out ta ka di community musu magi community gi interest thau to ko ne akoi community interest thau to ta ne aduna si di masan ta ne adu state amada di magi le ba political magi boundaries me amle magi national boundaries le magi international boundaries le hai bilam sing national and international boundaries le le ngata ne aduna bu som da free movement regime gi matang da adigi border fencing gi matang da wari sing loina Mizoram amadi keno oppose to is ne Nagaland adu ta ga akoi katana akoi sai se katang fencing to se atopo no hotrong ho thamse mayam na akoi katang saman khage akoi yum je akoi hum thangna le kan se da ai katang kharen khalas ne somdai thangne ba ani ne khada am khadren khalas adu di effective se akoi gi kyam ogadage haibe form slide adu ga border ju try border te more than 1600 mile lengoni Manipur katang da 400 kilometers lengoni border fencing gi ana haina bam le akoi gi you can choose your friends but you cannot choose your neighbors yam phajaba ai gi marum pang sing de aina khanbe adu ai gi neighbors han le lam ne aina potring gi le lam ne seng hai kan de ana madugi acknowledge to um dim thok ta heta gi madugi issue ne ba ko ne kupna khanam to ka mi moi gi su aspirations le ngoni akoi su expression le ana moi gi expression duna akoi gi yum da mai sak tana ba khona bi ba akoi gi aspiration duna su akoi gi yaraga di akoi uniform ba mongom da yamna congenial ba mongom da yamna peaceful ba mongom plus atopa kunai sing yam kun disturb to community sing da disturb to bi da akoi na pa mai po sing do manung da karam ba lalong se tharuge haiba question simsu yamna yeng khanda ba di yate hain aina khalli haiba di
manungsda if there is an underlying current karam current no hai kans the Manipur da akoi gi thatra hena irang chathalo north east da akoi gi tongan ma makhal gi activities tause north east da akoi gi army gi hai ta ga su or other paramilitary forces sigi akoi gi training area mo hause handak se rapid action force ki sumain to na crowd control ge to pam phom da leitram ni na Manipur plot thajalo adu kana mo ju train to ho to zone live action hai jaba tare so oi thopa ya ba no makhak ne ba ya opinion namane ba it's all subject to kano ne hai ta ga di assumption oje ta ga su hojik reality di oris di aduna Manipur have lam sida bu 7,000 central paramilitary forces thambagi wan dok karino hayang kaino lak to se sida moi je karam kana saphung la kani 7,000 something yam pune akoi gi state forces ki double ne adu tari moi je kai chakre hojik se NDTV de sungra am sorry kai nam yaw ne akoi gi Burma Myanmar ga Manipur ga taina phom sing sida akoi gi some sort of security forces khara makhal khara gina akoi gi yamna ahoba jaga khara samrai full nattaba mana nga kadori ngak le kai haiba pau su le so other ta ga di Manipur sa thai dila se kai ana akoi gi manung da le issue sing je resolve to bida khara hena su khaibung tahan bagi keno su le ba jala atopa community da amuk haina so na bi phim le jala natraga akoi gi end game se kai what is the end game kuzi ki le phim sida India government ki policy na Modi government na Modi na ngasibo karamba internal policy no adu karamba goal no na karamba keno no se ba chap chana khang bangam da ba aima akoi gi Johar Vidyalay keno JNB gi school sangaba gi sanaba gi di minister da akoi gi minister honorable minister ko moi hai so ainda na si ni du ni yam phai koren but Manipur ki situation sim tang kai mai de kari yes why ngasi Manipur la to kai no kai maram no thatra an chatha le je kai maram no 7,000 troops Manipur thame je aduna lani point ti akoi na there is more than what meets the eye hajab tare akoi na min na upang da program su manung na cheli ra high question ne me am na hang ri se ana matam na khadi prokani however public needs to be very kari hai tare miyam di midna singna yam lei matam di we adom ne ingbi se notice window tv akrena sandok chariba news analysis ne ko girakta linkin dirba se ko na miyam na verified journalist hair su kana riba ko gi Frontier Manipur gi executive editor oja Paojel Chaoba ja marak se mathang si de ko na Manipur gi ti gi phongba pauji sing se ko amanta lokot chege an bada ko gi ai taran pathok chege narol thongtang da puari khangna miyoi bi pusi ngak sinduna thamba hai base ai ko gi thongdang ni onabu semna thambire siga bana siga thek thangna ba kalam da thabak su ki bil pithok tabada chenari ba prasar sing dandi piu hai ba wapam ama seida pau pale adigi huyalam pau gi maroi na phongi ba pau si the home minister Amit Shah na border fencing tawrani amasung FMR san haleroi hairasu Imphal More lambi hodrong hori Myanmar machani sasinaba Aadhar card pairaga changnul lamle haiba pau sina hoyelam pau gi maroi ba pau ki kal masik thangnaba pau da me ohumdagi illegal immigrant Myanmar macha lising taruk ka chatre nipu taruk thengnaki chani ga yaki mapan halan khre Manipur gi hana sunabagi thokdok ta miyoi punna chani kunga mathoi lekhidra haiba chief minister gi warol ama hoyelam pau gi maroi ba frontline da piri aduga pokna pham dana kuki singna pham makal gi khulai sing season adi hai with yaroi chap chaba khangna thijilli haiba honorable chief minister gi wafam mama pokna pham gi akhana ba frontline da piri aduga masig hek thangna ba pauda hereditary chieftainship mutatpada president gi ayaba piram le haiba honorable chief minister gi wafam yamna mayek sengna pokna pham pauda palli masig mari lena ba makha gi pauda lam gi maming pangon on ba thingna bill pass taw khre haiba wafam sisu phone phone gi maroi ba pau sing manung da moina lawri sigi manung da kuki la loba sing lupa koti kun ga tarika dasmik kontra ga nipan pithoki bagi opposition na house ta pokalak le haiba wafam sima phone phone gi maroi ba pau sing da phongli aduga Sangai Express ta irang na state revenue gi lupa crore sanipa lo mangle honorable CM aduga loan gi sanpham kokpugi wafam hojikti leitri haiba wafam se Sangai Express palle adu maroina sophisticated oi koi ba khulai si nei haiba chumlamba yai haiba wang pakhum yama masigi marak Sangai Express as maina koi maroi ba pawna phongle zaina marak sidaina pukhating basi
masaisu akoina khana ki bo pham duni adu masi ngi mangda irang na state ki revenue ki lupa crore chanipal lo mang le haiba wafam sida ja ujik lai riba internal conflict hai tare sigi manung sida sigi ba paw si sanga express ki line phone le do si oja si kari ne ne lo ba ya irang na state revenue ki lupa crore chanipal lo mang le onaba sem nai sida de manipur ki matang si do ja ba pom thambi akoina mafam pam chala kan sida business establishment hai jaw tare dukan bu oro pharmacy bu oro adagi phi yon dukan bu oro sana yon bu oro mobile yon bu oro adagi any business establishment institution hajaw tar adagi magi masagi haja sing na putokpa enterprise hajaw tar akoi gi phi su sapon sem dana hu to joriba candle sariba adagi bakery gi toriba kholi myam sum chatlaga hangmane sales e kamain toge sales aina khad down or di warang mani adu kya matik down oge 30% kuma down oibra haina hangba kan sing sida akoi gi dukan phami mi sing sina hybrid pokum sing sida akoi si 30% down na te akoi si 30% ka yole hai 70% down ne ane masina bazar manipur gi ujiki Imphal hai tare Imphal gi mabuk ama kan da heart leriba akoi gi business community Manipur da akoi gi acho primary secondary leriba goods me ama tertiary higher whatever area homes loin mak karwa chauna business toriba cheng chak te hona goods te gi hona phi ron de gi hona tiles te gi heavy gera computers heavy gera mobile heavy gera all this taseng na hai kan de masigi industry sing ju moina harak pa kan ta hom de akoi gi kenom phiam taroin hai that Manipur se financial crunch sama lai re na lobby be yara there's a big financial crisis ka tolo pibung am diken akoi government ki da business establishments line pension pitop wai adagi akoi gi sifai gi di moi 1000 pay namsu tha 13 months pay ne tha takom de line trying to phang amro je yam seng hajar kan da ka Manipur government ki karmachari gi tolo piningai pesa le ram anu hujik se Manipur leiba loss sidi taseng na hai kan sidi achau ba khoi gi even petrol pump sitre hai ni pharmacy hidak ana leng da tangai phan sinya da pot khale na ana leng hai bisidi the marks then pau gi hek thona ya maroi na pokaning se loan gi sampam ko ma ojang sai si pau tam bi re revenue gi pa crore chani pan se khongut re hai kon pangam dre hai mang le hai adu sida amuk su calling attention ki motion amada loan gi senpam hojik phau gi oine di kokpal leitri haiba khoi gi bank te gi lokiba loan gi senpam kokpi na ba hojik phau gi oine di khanaba leitri adu India government amadi RBI na piri bu kudong chaba sing lowi na ba longmi sing na masa masa gi bank ta mari lina se sang sing mas ku mari phau gi manung da pisin binaba sel thungi thabak su puri ba chief minister na loan sing da appeal tawri adu marak sida mu Maitai tribe union na loan kokpi na ware lobby o haina appeal tarupagi matang da honorable MLA tes Arun Kumar na ngasi assembly pham da ngarang pukhat ki bani ado sidai loan gi sembu kokpi pham hauju makti leitai tari ngasai jana haibi ri bapota Manipur sida adu target financial crunch samal leirabra ago opun dani very lan matam haibidi always every le mafam da magi economic shock pa ji masana taune adu hujik le film sidi khujumanda le ba kobi yes thariba adagi akoi gi Manipur gi green belt hai tare sidai puthoiba farmers sing longmi sing bo kok ta khut hapnar bane maram de aina duk matam tha ahum mani chang thajare kobi do amada ai shenong khar lege na thajare ne ai gi effort thajare ne ai matam thadare ne ai gi hayeng masi yola kan sida ai sima toge habi magi saving ogera ma yum sengot pa ogera na ta keram lei bo ogera na ta masa masu ogera na ta long bunu bo ogera saving keram di lei ni masu plan am lei ana hujiki lei ba Manipur gi lei film sing se de khoi gi pasha sen pura kan thok to wenam le sen pu bo se karam sen ko puno ha kan sida private money lender or bank bank ta gi misam na pasha lobong ngam ni kai se thaja biru maram di bank as a capitalist enterprise madi sen pai mi du ne mana loan pidu che maram di sen pai da mi de man loan pining de akoi leba Manipur gi le film se de masi aina haji ayamba tabi sing kha adum experience le yaw ngoni ko bank te loan logen chalu
फंग यम वाई हाइतारे मागी लेरिबा रेड टेप हाइतारे अदु पुरो अदा तगदबनी अदु ट्रांजैक्शन तगदबनी मपान लेरिबा अखोगी फाइनेंशियल सिस्टम हाइजब तारे अखोगी एंजल इन्वेस्टर्स कान लेरिसे नंग आइडिया पुथो आई अदु पिसा थादागे नत्रा मपान लेरिबा अखोगी केनो ऐप अम पुथोकन तोरिबसिंगसे सिदे मणिपुर अदु फुंगसाबो लेट्रि सिदे तागदी हार्ट ओइबा अखोगी केनो बिजनेस हाइजब तारे चेंग हवाई लैंग्वेज अखोगी केनो लेरिबा अखोगी मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिले बिसिंग आम लो चटली मतने अदु तागदी दुकान की स्टॉक क्या लेरिगे न पैसा क्या लेरिगे न तो थाम द न ट्रांजैक्शन क्या तोरिगे बैंक न दु यें कान ने ए सिनो पासदी माय ईएमआई फजन थीरे और तारे माज पैसा पाए माले बैंक के काना बसे केनो बैंक की दी मादी मांग बेदे बैंक की दी एनीवे हुक ओ क्रुक माय तोंग दबे यादे सेंदोय लौदुने अदु पी हाई वाइने बट सेंदोय इज अ मस्ट अखोन थामे पैसा सिनो मोय न साना दोने यम अपिक पर रेट ने मोय पिक तो सिमु अना बैंक ना अखोगी यामना लाइव मीसिंग की मतेंग पांगे हाइबसिमदि आई तब मणिपुर ओइनदि खरा वाली हाइतारे सब्जेक्ट टू करेक्शन को अदु थेंगरुब कांगुदि अदुगी लोन अप्लाई तवनी फंगदे अदु पीनु हाइबने पियो पिरमदे डिसेबल गी अदु पियो ना हाइ सोमदि गवर्नमेंट दि हाइबिग रहे गवर्नमेंट दि पियो हायो फॉर एग्जांपल मंत्री नत्रगा चीफ मिनिस्टर ना पियो ने हाइग्रेन खालसे सोमद बैंक न अप्लाई स्टॉक तब हाइता खबर दि थोखरबा सोमदि लागतबा फॉर एग्जांपल नहान खबर दसु यावरबने अखोई गवर्नमेंट पिरमबा चेक मैयामा करम चेक नो हाबा कानसिदा रिलीफ कैंप त लेरिबा मियोय सिंगदा मो युम सेमनबा हाइब्रा अखोई पिरमबा चेक मैयामा पैसा मो योमद्रेन चेक्स बाउंस तोइन अदु तारगदि हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट सु ngसागी पैसा पिनिंगाय लेत्रे सोमददि बैंक सिंगनसु लखत लेट्री हुजिक लेरि फिल्मसिना स्टेट ऑफ वार ने सिदि इकोनॉमी से 800 के तोर म याम ति हेलंगने हाइतारे सो इफेक्टर से दारि से लोन कोपगी वफम दे हुजि पाउजि दा लेट्री ने पाउ तमनी बको दनि अदि तारगदि सिदि ओइथोक याबो पोसे करि रो लोन कोपगी दबने गवर्नमेंट ना हुजि हाई पोस्ट द सब्सिडी पी दबने स्कीम्स इम्प्लीमेंट तो अदु इनट्रो असेंबली फमिस सिदा अखोइना मणिपुर की तोंगान हुजि हाई बजट सेशन सिदा को केनोम एलोकेट तोगे हाइबदि यादि याउनी अदि मोरिटोरी न बेंगे तामम सु लेबने दो माइना इबसी हुजि मकी ओइने उ दबसे सिदा ओजा हुजि चाबि ओइबा मोट मोराटोरी मा सिदि हुजि हाई बिजनेस सिमा माने हिंगनबो खोनबो मतमदा चंगदो मतमदु मोइन फॉर एग्जांपल आइना सोमदा पैसा का पीरे हयेंदि सिंगबो हरो हाइबसिति या मसी रीजनेबल ओदियो मतम मागे ए आई पैसा लोनी आई दुकान में सेमनी आई पोट हापसलनी हापा कांसे आई सिनेमिस दे योनबो हरनी पैसा सिटबो हर कांसे दे सुमाइन तो मथंग थानी दगी आई पीबो हरगे हना मीम दे हिंगन पोट पीबने अखोगी मणिपुर के ले प्राइवेट लेंडर सिंग सिदि आई नंगसि पी तागदि ngasi पैसा लौरेन खनबिरोने डेली कलेक्शन नम लेतो डेली कलेक्शन जे याम डेंजरस ने सिजो डेली कलेक्शन दा खोइना पीरी पोचे मोइना नोंगमदे पिखतपा मान नोंगमदे पीबसि बेराने मोरतरम पिखदबने इमाई बेल सिंग जसु ए खरा स्वाई योलो खोलो हाइन तरो कान से मतम खर पीदम नतबिद ngasi psa pire kan hayeng singbo hawai sidi yam phakta pot amane masi ge je illegal su oine mom ha kan de masi ya su ya de ano manipur sathaiba financial issue me am sidi imai bel ju hatpa loina farmer sing jom thi wai manam di 3% interest the low ne haini 3% interest yam live ning khale me 3% interest live na te pa man da 3 ha target tha chahi de kyam 36% natra 36% से मागे परसेंटेज मी माना मंगन मिंगन पी दो परसेंट ने 36% से आता के आई ने पैसा तोंगे है तागदी आई थाव थुम मतम आई भाड़ा थी सिंग से लोन याव तागदी आई 50% कमाई दे आरो दो यम गाजो जा यम कोई न जादी सिगी कोई न सिगुम्बा प्राइवेट मेल लेंडर सिंग द गवर्नमेंट मेल लेंडर बग सिंग तो जान हाना इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट म इनसु तवरग लाकपनिना स्मरिक चब पाउजे थंबिगिर अदु मथंग सिदा जाई आई पाउ अम खतक लखत सगे अदुगा मरोइना नाहरुन की थौदांग की हौसिदा पुवारी खंगना मियोबगी ngak sinna thamba hai sai koi ki thौदांग ne ha chimin sa wafum na thambiri aduga thabak sukibagi bill pithok tabada general officer sing the dpu haiba koi ki haukiba tang 2028 ki jun thada manipur da thokiba ising isau ki saruk ama oina imphal turen gi yet thangba sarukta laidiba langthabal kendra manung chanba ke makada koi ki iraport mapadi turel troban fawgi maroi ba paw ma pukhaladuna koi ki calling attention was of the honorable
MLA ama khakna putok ba paw ama khakna sida puri bidi thabak suk bi bill pithok ta bada chenai ba pisa jing dan DP wai ba paw si kari ne ne lo ba ya ba ge ba si government level liability si di akoi gi contract ang makha le ni ngate musida government pisa lete upai lete ha ta ga si chamane sa ha ne gi myam do akoi upai lete sen ka de pi wai na budget session ni pham me se da sa pastor council la kan se pi ge khot ke na assurance ngate ni na pi CLI basically yes promissory note amane yam chum sana na te ko en ka ba to se ai no somda sandi MP na sana MP na traga yana che ma gi makha da tong na bane it is a promissory note ko en pai lupa sama sangwa lising ani ko lupa yang khaise I promise to pay the bearer of this sum and amount of so and hydro ada government na ko gi tawbo promise amane RBI na hai ba si matang si sim pam ta gidi adu maman pi ne ha bane learning point adugi promise di only on hojiki haiba paisa sale natraga bullion natraga sanadane lakto gom ki le areas di aina kanu shi data gi nang thika do aina bill do phajul thame ar government ki le manipur gi le bureaucratic steps di henan khangbi du ne akhoi gi kenom yaw ta ga di mai makhong si leng yaw do khut che khara kan chot ta ga di sin kha chot ta ga di akhoi gi yam phajaba koron do khong si problem thang mangam da hai ta ne thaning da hai ta ne ada sina sana biu ni ingredient tor ne manam di mi gi thok to jai do matam chana ma gi thok to solution ta ga di quality to compromise to ta ga di ma gi sen pito ki ba di government ki ma thong ni na liability ma government ta lei ba se kai manam gi no haiba kushnam me am su le but if the government wants ma me am high and my what thok to kan tok de khoi gi quality wale natak adu tore kan mari me am su ye so karigumba those in power hai tare shakti level kang kharna su bill tolibasing ama tolibasing se phajanda bana te na me am hai ne maram di ai gi yekna ba se solan gi hai ta ga di ma se financially hana solan su ya ma thok tai hai ba question su lan gi amadi politics ki leiba lalong sigi manung salam su ya khale aduna ai gi mi ai semowa ai yengna ba sonda han bai ba si ju maybe it's part of politics but manipur gi leiba akoi uji ki haireba bill ton bai thabak si di ai khamada mayam haina bill se binda ole haina ba mayam haina ba adi poni yengba tai hai tai adu marak sida paudi amna tentak tu ba duga naron thongdang gi front line gi manung channa ma yauri ba se kogi hujik thoi irang siga mari le na pau oiraga su gal culture si solve tawraba matung da masa mathan da ing tampa purakani haiba honorable MLA santina tamba paujel ma ka ai state da palle aduga manipur da hujik thari gal culture si solve tawraba matung da santi haiba du masa mathan da hanjin jarkani haina nongchu impal palle malu ki secretary W santi leimana phongdi adu sigi wafam miyam da social media da adu tongan tongan ba khoida wafam si da khoina gal culture se solve toro matung da masa mathan ing tamba purakani haire adu ekhoi gi imang mata da day to day life to ja theng han biram gani oja gi social media gi chanin da adu oja gi or verify journalism oja numit kidi theng nal ko matam da hoji phog da check to bu thabo nomai phong na puraga chap je khoi mang da uri sigi mata gi da gal culture se solve toro matung da masa mathan ing tamba purakani haire si da oja gi ba miyeng ama khak as a investigative journalism when symptom yam the pau thambiyo now it is a contradiction si contradiction umting haje ge ta di khulai pai sa aham da khulai muli se koi isanga ke muli ne trap ai khoina taja ba kan di khulai pai ta ga di akoi yekna ba thengna ba ngamroi manam di atopa community gi di yam sophisticated oiba nongme me am sine they are under suspension of operations with the state another center tripartite oina however moina pari bisdi phongna eke par la e phongna adu pare phongna adu tore aduna akhoi di leriba utub khara siga akhoi gi leriba double barrel nongmai sing sigadi changnam na ba yaroi adu tari kamain tawni haina akhoi tajab kan di miyamna armory lut tawba adagi adu tawba mayam tawre adu da gadi khulai ji kai no khulai ha bisdi it is a double edged sword either a police na pais na kari army na pais na kari khulai hai ji either you can use it kari kamani use to ga have a chance the defend to ma ngam khoi ngak pa ma akhoi gi imung ngak sa ma ai gi isai punjing ngak pa ma ai gi lebang ngak pa ma ama to ko pa ma na mingun attack to ba lut to ba
namjana thek towa tongan ba makhal gi attack me ama towa magi internal security compromise to honba yam lei gra haijaba ta khulai ge se ana khulai na di mi hapra te khulai pai ba mi duna ne ba problem ne se aduna license gan pidoi kari ge government so marak sida duka phone ba je sakhang da basina workshop ta bom ma de nongmai kapsil am le ai je si ji ga contradiction ji da jagi ba motom dang thambi yam toy no ji paisa lak pa mun ba khai ba kana na khai ra khoi di tau de na du hairak pa aduga sigumba mayam ma khoi gi keno sida khoi miyam ji marak sida miyam no wana ri marak sida leire ani ji marak pau ani ji contradiction ji sakhang da basina workshop ta bom ma de nongmai kapsil am le ai ba Imphal West district ki Wangoi police station manung chanba samura wang lekai gi leiba LG motor workshop amada sakhang da basing da bom lang chenduna pokai lam bata nongmai round kya su kapsulam ne highway sida oja angsagi pau duga gun culture si shop tawra matung da masa mathan ing tap porakane haiba pau ma su sigi kari ne ne yeng be age baji anu bula long ama khoi gi marak sida internet khoi gi khulai me ama ngam khai ngang na wa amadi khoi community fruit ngak na ni haina मैं आम पाया मकान सिदा मधु प्लब मांग रेंग खन बिरोने अदु तारे where have all the guns gone no amazing crash खरगे हाय क्वेश्चन लाकने और no amazing पाया मी दिले हम दोने अद पाया मीजिंग सिना क्या हमना ethical होने पाया की हाय क्वेश्चन लाकने माना हम पाया उसने कई मरम गिनो कुछ पाया उसने कई मरम गिनो मां हाने पाया ब्रा मां खुला पाया दिया ना पाया ब्रा मरक सिदा अखोई मी खा लेनी हो होजी खाय ब नोमै जे अखोई क्राइम क्रिमिनल लॉयब एरिया सिना गेन खन मिशन लेमने अदना सिदि दुम लेबो होजी लेबो एनआरकी होजी लेबो केओस सिदा दि दुम लोइना म लेनी मरम दि नोमै लिसिंग अहम मरी हेन ने होजी फ्री फोटो लेसे अदुसु इंडिया दा अमु थोक्त्रिबा जम्मू एंड कश्मीर दगी हेन होय मोयदि नोमै संगा आम लिसिंग मदु मंगे मणिपुर दि फ्लोट तो थोक्त्रिबा म ने होजी 4000 अदुसु LMG अदगी लेबो AK47 ऑटोमेटिक राइफल्स में आमा अदगी खुलाई मचा में आमा पुलप फोटो लेनी सिजा अदु तागरि खुलाई में आम सुम पाय ले तागदि नोम फदोक छोरकपा नत्रगा पेटी क्राइम्स सिनरपा साइन हाइजैदो आई वखलोन सिन याक तागदि आई जु ngौसल तागदि मिंगोन कापबुगुम्बा नत्रगा क्राइम में आम तो हाइबसदि मसिदि खुलाई यामिंगैदि अखोई कनो हाइता थाइना कौबोय सिमा यिंबिबदो अखोई वाइल्ड वेस्ट एनमलेना अहाम सटप थुबो तनबिदो म पसक हाइबदि खरा काप कानसिदा आइग नंग काथन से फेमदो अदु लाक्तो द गाय फेम लाबने तसें हाइ कानदि अदु तारगदि मसे अखोइना यंग ओजाबि मोतो जानो हुजि आई अथेंग दा पाउमी मोइन हलपदा थेंगनारि अखोइना जु जिन डे टू डे लाइफ सिंग दा गुना चौबो खुदों थिबा मयाम थेन चेक तौबो मतम दसु अखोइ वरबिया दे होम मखादा लेबो चेक तौबो सिंग सिदा खुलाई पुरगा चटपदि चेक तौबो मादबो गुम्बा चमचम चचरि बो सिदा चेक तौबो ने सिंग बचा यामना तोइना रेगुलर एक्सरसाइज ने हाइरगा सु लेरे सिगी मतंग दे जाबि मोत से कई थेंगबा यावगे न तौबियो ना हांदगी निमित खनी ममांग दे गिदी मयाम से गाड़ी से तम तम थोना रैंक खले खोई तंग येंग मकान को आइन स्टडी तो खोइना सुम नुंगांग हलप कान हाइब्रिड अहाम बददी अखोई सिना कनानो नुंगै सिना कई नुंगै न कमाय तौनो हाइसिजु अदम हुजिक हाइब्रिड माना ज्ञान तादब मयाम याव हाइतरे बट इन लास्ट 3-4 days निमि हुनि हुमनि सिदा अखोई मयाम मान खुलाई फोंग न पाइबगी पोट हाइतरे मसी जे कितंग हंदबनो उइ अदुगा चेक तौबगी चांगसि am kanna होम तौपामिन मखादगी तौरे न होय अदु जाबि मियंग द थंबियो अदुनि हुजिक हाइदन कितंग हंदब्राइन लवे बट एट द सेम टाइम ngasi खबर सु यावरे अखोइगी यूनिलेफ की MP de kangu dagi su nungmai lae हाइब्रंग रंग पौमिंग सिंग चल रुकान सिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो गिवने अखोइगी यूनिलेफ की केनोगी मोइगी कादर सिंग दगी लवे हाइब्र याम कन्नि फजन पार्कले लानिंग पॉइंट ति खुलाई जे अमुता मो अखोइने इमा अखोइने हेक ngasi bo le isda asuk yamba nongmai je in civilian khutta leibase ngasi bo thena bana tri adu aine khanjabadadi masigi se akoigi lok sabha gi election mamang da akoigi nongmai pikhalo na ma haikini nongmai pikhato je license nongmai ne baseng kide ado mun giba nongmai sing di pikhalo da hayo question mi lakani adu ga nahan je akoigi CM thokibane Imphal West ki kanamta mapan thokpe aro coming haudoren which was later retract kakti kakki ko do aini lani point ti MP gi hujik le vote ki mea swais de akoi gi khulai nung lai gi
पिखटनबा अमदि यामना इलेक्शन द इंग तपना पांथोकपे याना मोमदा इलेक्शन जी सिननबगी पांदम थमकद्रा हाइना मदुजु हौरेन लौजे ए लौजबा कांददि सो ngasi uriba nongmai adagi kena toiba singse hayeng tanja cha kaning sa ina hajigiba 70,000 troops ama lein haigido madum sina kandadi hojiki combing mu chatharakpa adagi nongmai pikhalogu mu haikpa sigi matang su lak pa yan leibra haina main khanje thamjale pau marak thana khona pau amataga lokho chage koina ngasi naron thodang gi third column da maroi na khogi somda Bharat Sarkar ne कोई मिसिंग से हंकल हंधन नब थोड़ा तौरी मरक्सीद अखोई मनपुर की न्यूज सिंह नुति फोंग पाउचे पॉपुलेशन कोलाप्स मयोन खोंग चले मरोना सेम हेल्थ मिनिस्टर मिंग चंग है सहीद अखोई आगामी कनागुम मिरोल अखोई प्राइवेट हॉस्पिटल से लुपा 10,000 अखोई 50 फाव चंगप पैसा याम चंब मी मसिंग हंधबगी चांग से असुकी मतिक मनपुर से 2.1 अखोई नॉर्मलाइजेशन लेगदब 1.7 दा हंधबसना मरम मोदना मी मसिंग से असुकी मतिक हंधर अखोई अकीबल लेरे अदुना अखोई आगां डॉक्टर सिंह सिनसु आगां ऑपरेशन अखोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेशन तौद्रगदी आगां पोको यादबगी मोंग दा थमकपुल सिंग बाव ममा अखोई सेम अमदि हेल्थ मिनिस्टर मिंग चंगम मतम ओइरे हाइदना नाहरोन की थौदांगी तितर कलम दा यामना मरोइना पल्ली मागी अरोय वफम पल्ली बसी अखोई नाकल मरोमदा प्राइवेट हॉस्पिटल दा पुरीबा डॉक्टर सिंह अमदि रिम्स एंड जेनिम्स दा लोइना पुरीबा ngaktani masi punamaki awabasi sumthokpa health minister ama darkar oiri natrabadi maitai haiba jati si kui da mutpa ya phem da leire hai singba matik chaba media ekoi maitai na helabasu administrative leader da di court अखोई कोटा चंगलपु मीन हेना लेरिबनी मसी मतम चाना चुमथोक दरकार ओइ हाइबा अखोई पॉपुलेशन कोलाप्स के मरी लेबने अखोई मिसिंग सी 2.22 से लेगदबदा अखोई ममा तरा न मसा अखोई कुन पोकदौने ना हाइरिबको दो हसिकी चांग से हसिकी 1.7 हाइबदी नेशनल एवरेज दगी अचुक मतिक तादना अखोई नेशनल अखोई लोकल न्यूज सिंग फोनक बियर मरोइनसदा थमिसिदा मसे करीने ना लोग कोई मिते मणिपुरी पॉपुलेशन से मसिंग हंदरपगी से अखोई नारुन थौदांगी एडिटर कलम द सीएम अम द हेल्थ मिनिस्टर मिंग चंग मतम ओइरे हाइबा हमसिदा ओजागी पाउसे आईडी अयाम फैक्ट्स रिलेट होय अमदि डाटा दा हे सदो हाबिदो अना सेंसस ते यंगदबने को 2011 सेंसस लेमोनी होयबा 2021 दे लेते को लेते हुजबो फोम लेते अखोइना रिलेट होबुजी 2021 की सेंसस ता यंगदबने मिसिंग कैंप हेंगलके कमाइन तोगे खोलके अदु तो पोतो फोंद्रिबने हुजबो फोंद्रिबो सो अदु तागदी वांगांग सु खलुई है तागदी आइना भाप त माइ बुल तल्ले अब अदुबु मिसिंग हंदे हाइबसे मसिम दे कितंग कन तोए आई 20,58,794 से 2011 की मनपुरी सेंसस त लई सो डिकेडल ग्रोथ नत्र अखोइना चेक तोसे सहिता त्रागे अदुगी डिकेडल ग्रोथ तो अखोइ हनक उ फंग हाइजबनि वन हाइनिंग थोलक त्रिबो थोक तादि कमान खंगने अन एडिटोरियल हाइबसे अदु मियाम सिदा केन मदौना म लैबा म अखोइ हुजि पॉपुलेशन कोलाप्स काइना हाइरपजे सी मेंग जे इन्वेस्टिगेशन सो अखोइगी जादि वेरीफाई वदाना हाइबसे मियाम तादोनि वेरीफाई जर्नल चमनि सी मत वदा एज एजुकेटिव एडिटर से एज ए कनो हाइतर हिस्ट्री दी यमकांदा अखोइ चै तरे खुंताकपदा अखोइगी बर्मागी निंथौना मैते सिंजे पुलप लोसला कान चै तरे तुमगा लोसलाबने नत्र मणिपुर की वैली से क्रामी मोलेंगम पुनते अखोइ नुपी सिंग फा ना अवाना पुरने दोन बट हियर वर्ल्ड वार स्टोरी सेकंड वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रंट ने मणिपुर से लान कामना होगिदा अदुगुम्बा पृथ्वी की लांजाव अदगी चै तरे खुंताकपदा हिंगा ट्रैप तो लाइव कम्युनिटी से हयें से त अखोइ लोइना लुपचा रगे अखोइ ओजाना एजे इन्वेस्टिगेटिव जर्नल ओजादि वेरीफाइड जर्नलिस्ट हमने जो हैबिन सब याम दबतंग हुजिक से आयामन म्यूजिक किनेरे अखोइ जंगांग पोक्तरे खबर खुदिमक त ममांग दसु संगाई एक्सप्रेस की कलम अमत सु स्माइना अखोइ से पॉपुलेशन कोलैप्स ओइरे हैबिन सिंग बपाउ यामना संदोकिबा लेना दुनि ओजा फैक्ट दो जाना आईडी हुजिक हाइबा केनो मी मगी राइट ने मान आंगांग can to wa label it wa ado to wa imposition ya nate there cannot be any imposition akoi atop da akoi cultural su ya de like atop community le ismana akoi gi contraception ade cannot sin na ya de have gi religion prohibit to su le however akoi gi label secular wa state ama oibani na masjid nang adu to godabani ada to godabani have gi imposition na molte aina angang ani poe taruk poe manga poe as per magi family conditions magi level no pdu condition magi medical condition do loina mo to bunga tane aduna masidi ta sena kana magi migi magi
mai punchi mahing hai tare aina nang hangang ahum ma di pokisina natraga kano talu kholo bibat kaina kano pising na du to ba to no pin pa kan tawnari uji kanse but whereas miwe bai di nangi progenitor to bone akoina leiba basically human kano se instinct hai tare ko ai dara ma ai kano ma generation ma sando mane but ai laiba angang sing si kai lai no kan ai mateng pang na ba natraga ai hai mi phuna ba da aha ma di lan gi matam do ta ga di ai no pam pok ta ga di ma se thang pa ga ai tung di in be natra ai ne mi sai na ba kan da ai sa ni hum thola kan da sai na be adui potu da ju le me hai tare mi be hona aha ma hori basic le ko bi ozagi ba mota de hu lai riba koina viral lo riba news clipping sing je ai di population collapse le missing handare hai sing je zi ano ba ko gi census ko 2021 gi pono census ta yeng dam ne census se phong dri bani na hoji makki de masi thengmalli hai ne ba nganmalli hai ne ba jana jai je preemptive way adu akoi aina haijening isna so lo kan di rems da su de ken do su si da su private clinic su hang di ya madum ken tong nei hai ta ko aduna aina khanja di akoi quantity na ta bi da akoi quality ka su focus to da ka le en khale karma quality no hai kan si da akoi health yes number 1 education akoi chana food hai ta social security ma hai ta social security hai jaba ta ko aduna akoi yam kan hang ma te akoi chana ba pibiyo PDS polam phang re huji ko health ki hai huji editorial do hai dune angang pok do palsing kung thla change health ka alu ta gadi huji hai ba chaw ju mari ngle tune khoi chai matung ina khoi cha ta de angang ko em popong amni wari bo ha je ata gadi amu poen kan biro education phajabam pi ta gadi khoi hayengi tungi tungda la ka do generation ji kamai taw lebak ji kamai taw on government ki magi mathau di huji hai ba akhoi de pi ba makhalam gi security do ne socialist oi ba security ma khoyam hangu bana te ba miyam da akoi kitang thong manan sa ge kitang hingse ge ha ne yam pa sha pai sel pai ge ha sun akoi de farmer ni low ure je ne akoi smain taw na kitang pibiyo health ke pibiyo but sometimes ya ta ge di oi bank ki loan pibiyo na tra siu miyam taw da ne ba si na ta bi de to film si dik na sai an haje do khabar da pathok ki kan da adu area da focus taw di yawam dum man do aduna what we need panic sin made adum le hal leba koi mi sing je handa gre koi je mut ki ba ya ba gi yare ga ni sumna hai ba du ne ba jai na ai ning sa haje sai tare khundak pada sopang amdraba koi mate community do karam kan do je ki 21st century da kamaina karam ji no sai lak na koi covid chunan thore koi di natra koi gi tongan ba community loibo lanam su songnari so we are still intact akoi safan le na akoi we should be strong sigum ba irang mayam natraga akoi awaw mayam je si je akoi mai ikpone na lower kan si da sidagi hena phajaba khunaya ma sema mataw matam ore masi je ninga na ya da akoi hena the way forward hai batare yam wajero jadu mathang steina koi manipur gi local news local papers in the pong ba mapan ni news amka kachage lebak ki mapan ni pawni aduga maroi na sida thamjari se semja thumja da chena ba MP MLA amat imin oiraroi agency New Delhi 1998 Narasimha Rao case ka verdict akoi Supreme Court na overrule tawkhre ba wafam sida ozagi ba karimo lege maroina Supreme Court na pikiba judgment sidi matung ina MP amasung MLA sing na constitution the article cham sunu manga amaji sama maudram gi makha da house da wa ngang bada natraga house da sathaba vote ka mari leina na senda sumja tarom lebadi MP natraga MLA oirbasu makhoi da logi matung ina lokon thokpa action lokot matam da makhoi gi leiramba ngaklo imin makha ta na leiroi habna sig matang da jagi ba mochi kai lebigi ta thambiram ma roi boina with all respect to the judiciary yes India da labor in a democratic set up have democratic way or the Congress democracy gi makum upibra su Congress ko akoi gi legislative judiciary ko educative even sometimes they call us the fourth pillar media adu quite important the keepers of the constitution say judiciary ne maram di educative su mai makha le sorry irang tok ta ga di lam helak ta ga di manam punishment PBI have ne but masidi Indira Gandhi matam de hona yena law put amne Indira Gandhi matam de impostor me akoi di sokpe aro we can change the constitution and hare ne kainda MLA MP mantri sing sokpe aro minister sokpe aro however constitution shendok ta ga su constitution pai ba myam sina hoi constitution semba di but magi basic of essence di mangan ba ya roi and ha kan judiciary ga legislature ga di always independence phangmadagi since 47 entangle ore hatare but at the end of the day akoi hujur leiba
constitution sidi karam constitution no haba kan sida akoi archaic wherever atopa lamdagi lawraba America, Great Britain, Japan, Germany dagi pulap khoma kanda lawba adu myam voluminous oiba khwai ga achoba constitution haiba adu ta gadi si constitution kari pige ha kan se mi khudi mak khudong sabu yam pi accused friendly hai khoi gi constitution pi se mi imta maru India gi je Indian constitution se adu ta di sigi laws na kay masana yare hai ta gadi Supreme Court ki case amana president oi hai ta gadi India da corruption le roine because we can all see good kari hai ta politicians ha national amadi sorry state ta adu si chataba yata kano sina president ore kan sida hayeng corruption le ro MP MLA phane hata re madu nu ngai le amta yeng sai ta majaba ba kano ne moroi ba appeal jo jara thabir maram de jadi hoji maksu corruption gi matang na mari leina ba no sing jo jana koi gi sensational news se ho jane na low dana aroi ba yam ten tak poi ba sigi oi ba kano ma sigi news si masi ki matang de yam ten ba appeal ma ko manipur gi miyam da basi kam mana ba judiciary have the election ju la ka dore akhoi le do si chane ja aine aine have se kana keep to ge have kan da judiciary to gudam ne constitution to gudam ne ai hak se just na pigi dam ne ai no pam je di manipur gi level lower courts amadi upper court high patare ko and the high court see the only salvation hai ja batare akhoi gi leiba miyam se gi awa ba akhoi gi le problem sing se last judiciary na akhoi se ayam solve to bidone moi na akhoi ngak pi semi doine aduna masi paiba ain gi chukli paiba singsina akhoi well to kan sida achum well to biba speedy well athubuda miyam gi relief phangan biba amadi sinja thumja to bida judiciary su sinja thumja to de ha pon dino cases miyam lai rena tamala lai rena adu mo poza hande bi ha pai sengna ha kan di na ta ga di supreme court gi just miyam thola kan India da ha moina press conference to kan sida ban something to le rena sumain to na case daina ha ma no madan lower go thola kan sida to riba akhoi gi supreme court ki mamang da press conference to in the history of Indian judiciary learning a point judiciary su amadi legislative su miyam gi phanaba thabok to biu haina sma haijage am no ajare ngasi adom na yengbir ba se notice window tv ge akhana na sandok li ban mit kuding ge pongba pauche sing manipur pa da pongba pauche manipur pauche khana ne na bagi thoram duni adu news analysis asibu meng tabir ba puno pu adu ngasi ge ki marak tension biri ba bagi miyam na verified journalist hair ge sonel ba ja Paojel Chaoba amuk hana ko ngasi gi kurumjari aduga yengbir ba meng tabir ba notice window tv bu meng tabir ba puno pu ngasi gi oina di notice news analysis si loisan jari aiba thamjari puno pu kurumjari